tusome pahali wamesoma. Ingawa nibamfashe. Tusaidie kusoma. Yosuwa 24 no ku 15. Era kuri 14. Anza na 14. Nuko noneho mwubahe Uwiteka, umukorere mu by'ukuri mutaryarya, Yego. kandi mukureho za mana basogokuruza banyu bakoreraga hakurya rwa ruzi no muri Egiputa, muje mukorera Uwiteka. Kandi nimba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka uyu munsi, mwitoranyirize uwo muzakorera. Nimba ari izo mana basogokuruza bakoreraga zo hakurya rwa ruzi, cyangwa imana z'Abamori bene iki gihugu murimo, ariko je n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Amen. Mana kuumugisha. Bwana kubariki. Ndashima Imana kubwo kuba hano. Imana ishimwe. Nashukuru Mungu kwa kuwa hapa. Shimira itorero rya gospel. Nikishukuru kanisa la gospel. Twakira neza. Tupokea vizuri. Nshimira itsinda ry'abanyamasengesho. Nikishukuru kundi la waombezi. Yewe mwaka ushize mu kwa 7 nari ndi hano. Mwaka jana mwezi wa 7 nilikuwa hapa. Ariko ubutumire bwanejeje kuruta ubwa mbere kubera ko mwaliko imenifurahisha kuliko ya kwanza. Buriya abantu bakugaruye bwa kabiri hari kimana barakoze wenda. Watu wakikuita mara ya pili ni kwa sababu kuna kile Mungu amefanya. Tunavugana na Gapapa narimushimiye. Tukizungumza na Gapapa nilimshukuru. Uko amaigirize yose akoze mu gutumira umuntu ariko bakabanguruka tuzana undi tutari twazanye. Kwa kanisa wao wanaalika mtu na bado wanataka kuje na ariko kuba umwaka ushize nari ndi hano nkaba nongeye kuhagaruka muri no department. Imana ibahe. Mwaka jana nilikuwa hapa, nimerudi nikialikwa na waombezi. Bwana wabariki. Ndashimira rero mushumba nabo mukorana. Imana ibagire neza. Nashukuru mchungaji na wale wanafanya naye kazi. Bwana wabariki. Masaha make tumaze mwatwakire neza. Kwa muda tumekuwa hapa, umetupokea vizuri. Tumeze neza. Tuko salama. Ndashimira Revera. Nashukuru Reverend. Uri hano kuvejo. Amekuwa hapa tangu jana. Papa mwiza. Baba mzuri. Ganira Imana neza. Anatumikia Bwana vizuri. Amya neza ko tuzunguka byinshi cyane. Tutafaidika mengi sana. Reverend, ndishimye ko turi kumwe. Nimefurahi kuwa nawe iminsi 3. Kwa siku 3. Abakozi b'Imana bari muri kiciciro kubana namwe n'umugisha. Wale watumishi wa Mungu wako hapa, kuwa nanyi ni baraka. Kuwaona biratunejeje. Kuwaona inatufurahisha. Hano rero simpatinda ndakoresha umwanya mutoya. Sitatumia muda mrefu, nitatumia muda mfupi. Hanyuma rero kugira ngo tuze guhana Reverend nawe tuganirire. Ili tuje kupea Reverend muda pia naye azungumze. Niturangiza tuze kugarukana nijoro. Tukimaliza tuje kurejea usiku. Ejo nihugiyeho kusi nta kindi kibazo nari nagize, nihugiyeho gusa. Jana nilijijali mwenyewe. Ariko Reverend angira inama nziza kabisa, iyo nza kuba mfite ituro nari kuba naritanze. Lakini Reverend akanipa ushauri mzuri, ningekuwa na sadaka ningempa. Nkunda ubona ngire kosa rimwe nuko ngo turimo kuvugana uyu akavuga sinza mwumva. Iyo ndi kumva uyu sinokumva, iyo ndi gusoma sinza numva. Nuko nza numva ikintu kimwe nagakosa nyine ngira. Mimi huwa napenda kufuatilia kitu kimoja, huwa mtu akiongea kando sitamsikiza, nafuata kitu kimoja. Katuganira ijambo ry'Imana nimwumve ntago ntinda. Acha tuzungumze neno la Mungu, sitachukua muda mrefu. Twazamurirwa tuvuga ngo haleluya. Tunaweza inua tuseme haleluya. Adufite tema ivuga ngo gukorera Imana. Tuna kiini kinasema kumtumikia Bwana. Uriya mu byumve neza, Imana iturema. Mungu alipotuumba ntago yaturemye ngo dukizwe. Hakutuumba ili tuokoke. Kuko ntabwo Imana yavuze ngo reka ndeme Felix akizwe. Hakuna jinsi Mungu alisema wacha niumbe Felix aokoke. Kuko yaravuze ngo mureke tureme umuntu. Alisema wacha niumbe mtu ase natwe, afanane nami. None bivuze ngo uwo muntu yarakijijwe ntiyarakijijwe. Umuntu yarakijijwe kuko yasaga n'Imana. Ni kusema mtu huyo alikuwa mwokovu kwa sababu alikuwa anafanana na Mungu. Ariko iramubwira ngo kubera ko njyewe nawe dusa. Lakini akamwambia kuwa tunafanana mimi nawe. Genda kwisi, enda ulimwengu, muri Edeni, katika bustani wa Eden, uzakore ibi n'ibi. Ufanye hiki na hiki. Hanyuma Adamu ageze muri Edeni. Adamu alipofika Eden,
yatakaje gusa n'Imana. Alipoteza kufanana na Mungu. Arangije gutakaza gusa n'Imana. Alipopoteza kufanana na Mungu, ntabwo Imana yari ikimwemere kugira icyo ayikorera. Mungu hangemkubalia kuwa na kile atamfanyia tena. Iyo umuntu ahagaze imbere n'uzi umenya ko abantu bahuze cyangwa bahugutse. Mtu akiwa hapa anaona kwamba watu wanafuatilia ama wafuatilii. Ariko naringiza ngo mbasabe muhuguke. Nimewahisi ili tuambatane pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hanyuma uyu muntu wateye intambwe ya mbere deje wataye ubwiza bw'Imana. Mtu huyu mwenye amepoteza ujasiri wa Mungu, nta kindi kintu yari akicemerewe gukora. Hakuwa anaruhusiwa kufanya kitu kingine. Kuko ikidutera gukora, kile kinatufanya tufanye kitu, nuko tubanza kuanza gusa n'Imana. Kuwa kwanza tunafanana na Mungu. Adamu rero yabitakaje. Adamu alipopoteza hiyo, ntacyo yagombaga gukorera Imana. Hakuwa na kile anaweza fanyia Mungu. Hanyuma rero Imana dusaba niki? Kile Mungu anatuomba kwa sasa. Yesu yaje kwisi kugira ngo, Yesu alikuja ulimwengu ili abantu bongere bamwizere. Watu wamuamini tena. Ariko umwizeye, na yule atamuamini, hakomeze kunezezwa gusa nuko yakijijwe. Asiendelee kufurahia kwamba ameokoka pekee. Anezezwe kandi nuko nyuma yo gukizwa, afurahishwe kuwa baada ya kuokoka, yongeye gusubizwa uburenganzira bwo kujya muri kirya Imana yaramuhaye. Amepewa mamlaka ya kwenda kwa kile Mungu alikuwa amemupa tangu awali. Ariko hagurutse gusa imirimo, muza mwumva muri Bibiliya bavuga ngo ni imirimo itegetswe n'amategeko. Wakisema ni kazi zimeandaliwa na sheria, ni ibikorwa abantu bakora badakijijwe. Ni kazi zile watu wanafanya kama wajaokoka. Ariko iyo umuntu amaze gukizwa, lakini mtu akimaliza kuokoka, uba mu buzima bwo gukora imirimo itegetswe no kwizera. Uko na kazi zile zinaambatana na kuamini. Urwandiko rw'Abagalatiya, waraka wa Wagalatia, rugira ibice bitatu bikomeye. Ina sura 3 zile muhimu. Rugira igice cyitwa ngo ni intumwa y'umudendezo. Inaitwa ni kuwa mtume wa uhuru. Ubutumwa bw'umudendezo, injili ya uhuru, n'imbuto z'umudendezo, na matunda ya uhuru. Intumwa y'umudendezo ni ukumenya Kristo. Ule ni mtume wa uhuru, ni ule kujua Kristo. Ubutumwa bw'umudendezo ni amakuru ajyanye n'uwo Kristo. Uhuru ni habari zinaambatana na huyo Kristo. Imbuto z'umudendezo, na matunda yale ni ya uhuru. Nta mirimo twokora ngo tubone agakiza. Hatuwezi fanya kitu yote ili tupate wokovu. Ariko nta gakiza k'Imana twokwakira katubuza gukora imirimo y'Imana. Lakini hakuna wokovu ile tunaweza pokea itatufanya tukose kufanya kazi ya Mungu. Ngovuga ngo amen. Semeni amen. Ikinejeje abantu kuri no siniki. Kile kinafurahisha watu ulimwengu ni nini? Abantu banejejwe no ngo twarakishijwe. Watu wanafurahishwa na kusema kwamba tumeokoka. Mbabaze, ni waswali, none ko mwakishijwe, kuwa mmeokoka, niki kiza gituma umuntu akizwa kamara imyaka 70 ku isi? Nini inafanya mtu aokoke amalize miaka 70? Akodesha inzu, yeye yakuwe na rentisha nyumba, arya rushe, akule kama anachoka, bamusebye, watu wamuweke hadharani, abantu bamwange, watu wamchukie. Niki kiza gituma Imana itahita igutwara mu ijuru? Kwa nini Mungu akuchukua akupeleke mbinguni? Agaciro ko kuba ku isi si ugukizwa, agaciro ko kuba ku isi ni ukugira icyo dukora nyuma yo gukizwa. Thamani ya kuwa ulimwengu si kuwa kuokoka pekee, ni kuwa na kile utafanya kabla ya kuokoka. Mu ijuru hazajya abantu bakijijwe, ulimwengu kutaenda wale wameokoka, ariko ku isi hazatinda abantu bakijijwe bagomba bafite icyo bagomba gukorera Imana. Lakini ulimwengu kutakawia wale watakuwa na kile cha kufanyia Mungu. Nukuvuga ngo ubayeho ku isi ushimishwe gusa nuko ukijijwe, ukiishi kama tu unafurahia kwamba umeokoka, umeze nk'umuntu ushimishwe nuko afite perime ariko adashaka gutwara imodoka. Uko na kama mtu yule anakona driving license lakini hataki kuendesha gari. Perime, driving license, ni uruhushya rwo gutwara, ni kicheti cha kuendesha gari. Gutwara ni akazi, kuendesha gari ni kazi. Ikimana dushakaho ni kirero, kile Mungu anataka kwetu ni hiki, ni gukora, ni kutenda. Ndabahingera bashumba, tawapa mfano. Buriya umuntu azariga amashuri akageza ku myaka nka 25, mtu anasoma anafikisha kiwango cha miaka 25, hanyuma indi myaka kariyeri. Iyo bavuze ngo kariyeri, wakisema kuwa na kazi ya kufanya, umurimo umuntu agomba gukora, ile kazi unafaa kufanya, ubakika mu myaka 15 byibuse. Ni katika miaka 15 unaweza anda. Ngo Felix Mbumuvuga butumwa mwiza abantu banyemere ni myaka 15. Ni kusema mimi kama muevangelist ni kama miaka 15 watu wanikubali. Iyo 15 bikunaniye, 15 ikikushinda, ufite amahirwe yo guhindura irindi rimwe. Uko na neema ingine ya kubadilisha mara moja. Ukajya mu gisoda, unaenda kwenye wanajeshi. Vuga ngo umusoda mwiza, ukitaka kuwa mwanajeshi mzuri, miaka 15, ni kuanzia miaka 15. Watangiye ufite 25, ulianza ukiwa na 25, iyo ni 30, iyo ni miaka 30, ugeze 55, uko na miaka 55. umugabo w'imyaka 55, mume wa miaka 55,
nta kindi kintu aba gisigaje. Hakuna kitu kingine amebakisha. Yopfa gukora ibintu bine. Anaweza fanya mambo manne. Yokosora amakosa yakoze, Anaweza saisha makosa amefanya, akarya ibyo yaruhiye, anala kile ametengeneza, akigisha generation iri inyuma yiwe, anafunza yule ni ukoo wake, agategura iherezo ryiwe. na andaa ukuu wake ama uzee wake. Muvuge ngo amen. Semeni amen. Bivuze iki rero? Namaanisha nini? Pastor Rutebuka, Pastor Rutebuka, nta kindi usigaje. haujabakisha kitu yoyote. Uretse kuba pastor mwiza, Sipokuwa pastor mzuri, tukibaye umusirikare, hautakuwa mwanajeshi tena, tukigiye Dubai gucuruza, hautaenda Dubai kufanya biashara. biragusaba ngo ushore imbaraga zawe. Inakuomba uweke bidii Kuba pastor mwiza. kwa kuwa mpasta mzuri. Mwese ntimushaje. Nyote si wazee. Trump yari afite imyaka 79. Trump alikuwa na miaka 79. Biden afite imyaka 81. Biden alikuwa na 81. Bose barimo kwiyamamaza. Wote wakifanya campaign. Trump akavuga ngo ni muntore njewe mutoya. Trump anasema mimi ndio mdogo. Kandi kuyobora Amerika biragoye kuruta kuba pastor. Na kuongoza Amerika ni kazi ngumu kuliko kuwa pastor. Nta muntu ushaje rero. Hakuna mtu yule ni mzee. Igisobanuro cyo kuba kwisi. Ile ni ufafanuzi ya kuwa ulimwengu. Si ukwishimira ko twakijijwe. Si kufurahia kwamba tumeokoka. Ni ukwishimira ko twasubijwe uburenganzira bwo kufurahia kwamba tumepewa mamlaka ya kumtumikia Mungu tena. Umugisha tugira ukomeye. Baraka tunayo ntabwo ari iby'Imana yadukoreye. Si kwa yale Mungu ametufanyia. Ni Imana kuduha uburenganzira bwo kwikorera. Ni kuwa Mungu ametupa mamlaka na uwezo wa kumtumikia tena. Amen. Amen. Kirumvikana? Naeleweka. Kuko njewe ntabwo ari nje wari kuza hano, ni Yesu wari kuza. Si mimi nafaa kuja hapa, ni Yesu alifaa kuja hapa. Ariko Yesu yashimye ko. Lakini Yesu ametaka kwamba ahariza Felix kuvuga. Ape Felix na muda aongee. Umugisha ukomeye tugira ntabwo ari uko iby'Imana dukorera. Baraka ile kubwa si kwa yale Mungu anatufanyia. Ni Imana kutwemerera ko tuyikorera. Ni kuwa Mungu ametukubalia tumtumikie ama tumfanyie kazi. Yoshua ntabwo yapfuye kuvuga no magambo. Joshua hakusema maneno haya pekee. Gapa Joshua iki gice nico yavuze cha nyuma. Hii ndio mstari wa mwisho alisema na akafariki. Yabonye ukuntu Yeriko yaguye bitabavunye. Aliona jinsi Jericho ilianguka kama ijawakuwa nguvu kwao. Arangije alipoona hiyo, abona abo bantu yagiye hereza inshingano batara nk'umuryango wa Dani aho we mu kibaya, umuryango wa Binyamini mu misozi y'Abayebusi, umuryango wa Naftali mu majyaruguru. Akiona wale amempaya kazi wote, familia ya Dani, Naftali au wote. Abona igihugu cyose ntikirafatwa. Anaona wajachukua bado inchi yote. None aravuga ati niki gituma kino gihugu kidafatwa? Akasema kwa nini hatuchukui inchi yote? Ukuntu twahagurutse na jinsi tumesimama, hanyuma tukabona Yeriko yaraguye byoroshe, na tukaona Jericho inaanguka rahisi. Agenzuye alipochunguza vizuri, asanga kino gihugu ciwe, akapata inchi yake kirimo imana zine. Iko na miungu minne. Harimo imana yo muri Egiputa, kuna miungu ile ya Misri, hakaba ni imana yo hakurya y'amazi, na kuna miungu ya hakaba ni imana ya bahari, ni imana y'Abamori, na kuna miungu ya Maamori, hakaba ni imana ya Israeli yavuze ngo njyewe Israeli yule alisema nitawapa inchi hii. Ako karumvikanye. Hiyo imeeleweka. Hari imana y'Abamori, kuna miungu wa Maamori y'Abanyegiputa, ya watu wa Misri, no yo hakurya y'amazi, na ya kando ya bahari, ni imana ya Israeli, na Mungu wa Israeli. Byose zifite icyo bisobanuye. Yote inamaanisha kitu. Imana yo hakurya y'amazi, Mungu yule wa kando ya bahari, nukuraguza, ni kufanya mambo ya uchawi, nukuroga, ni kufanya uchawi, nukuja mu bapfumu, ni kwenda kwenye waganga. Ibyo nta gaciro bifite. Hiyo haina thamani. Kuraguza, kufanya uganga, gukorera imana itariyo, ni kutumikia Mungu yule hastahili. Kuja mu bapfumu, kwenda kwenye waganga, gukorera imana itariyo, ni kutumikia Mungu yule hastahili. Ni hakurya y'amazi, ni kando ya bahari. Imana ya kabiri, Mungu wa pili, ni imana y'Abamori, ni Mungu wa Amori. Imana y'Abamori ni imico, ni yeye ni mila ama desturi. Abantu bagera muri Kenya, watu wakifika Kenya bagasara, kuwa watu wana kitimamu. Umuntu agakizwa neza ari ruguru, mtu anaokoka vizuri akiwa nyumbani, yatangira gupagana ngo turi mu muji, akikuja hapa anasema tuko mjini. No. La. Abantu bagatakaza imico, ubuzima bwa Kristo kubera imico yaho bageze. Watu wanapoteza Ukristo kwa sababu ya mahali wamefika ama desturi ya mahali walipo. Mwihangane mu nyumve murebe hano. Mnisikie mtazame. Ni imico, ni desturi ama mila. Ye nkunda gusetsa abantu. Mimi huwa naambia watu, naragize umugisha sinakurira iwacu, nako sinagize umugisha wo gukurira iwacu. Sikuwa na nehema ya kuishi kwetu nyumbani. Nza hano hakurya mu Rwanda mpagera ndi umwana ugiye gutangira mu wa gatanu mu wa mbere primaire. Nikakuja Rwanda nikianza shule yangu ya msingi.
kuva icyo gihe kugeza none nta buzima bw'igiturage ndabamo. Tangu wakati huo mimi sijarudi kijiji. Sindabona aho barwana nyakurwana uretse kubona imbunda iri kuvuga kuri televiziyo. Sijaiona mahali vita inafanyika. Sinzi ubuzima ngo intambara yabaye ngo umuntu yaraye hanze ubwo buzima. Sijaiona mtu kwamba amelala nje vita iko. Niyo myaka maze yose umje sidanahura n'abajura. Na hiyo miaka yote nimekuwa mjini sijapatana na wajambazi. Ariko sindi n'umuhungu wo uvuga ngo nabaye mu mujyi. Lakini mimi siwezi jigamba kwamba nimeishi mjini. Ariko shitani no kubona umuntu umanutse nyuma y'imyaka 3 aza yikanga mini akenga amapikipiki akikanga azasara umuntu maze. Shida ni kuona yule amekuja juzi yeye atakuwa na kiburi nyingi. Ubukristo bukamunanira. Ukristo inamshinda. Iyo niyo bise ngo ni Imana y'abamoni. Hiyo ni miungu ya Waamori. Yoshua cyara mutangaje ukuntu abamori bahunze. Yoshua ilimshangaza jinsi Maamori walienda kando. Abanyesirayeli basigaye mu gihugu basigara bafata imico y'abagiye. Wanaisraeli walibaki wakachukua mila ya wale wenye wameenda. Imana ya gatatu iri muri kino ni Imana y'abanyegiputa. Miungu ya tatu ni ile ya wana Misri. Imana y'abanyegiputa, miungu ya wana Misri ni ubwenge, ni hekima. Hari abantu bigize amashuri menshi bibarebera ingaruka yo kudakizwa neza. Kuna wale wamesoma zaidi kakuwa ni shida kwao kuokoka vizuri. Muzumva abantu benshi bivugisha. Utasikia watu wengi wakisema, "Munje nize fizike." Mimi nimesoma physics. Muni munsobanurira ukuntu inyanja ishobora gucikamo. Ni eleze jinsi bahari itaachana mara mbili. Nje nize kingi. Mimi nimesoma hii na hii. Ni munsobanurire. Nifafanulie vizuri. Amarojike. Nifafanulie. Nize mpereza kuza muri bise ejo bundi mpura n'umugabo yateje akavuyo revera. Nilikuja kwenye basi nikapatana na mtu mwingine. Muzamuvuga ngo Imana data, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera. Yeye akiuliza jinsi mnasema Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Ndangije ndambwira uzi sabune. Nikamuuliza unajua sabuni? Uzibigize se? Unajua yeye imefanya sabuni? Na warabiyoberwa. Naye akashindwa. Igizwe n'amazi, iko na maji, na mafuta, na acid caustic. Na acid caustic. Byose bifatanye. Yote ikiambatana. Sinokubwira ngo kuramo isabo, ngo kuramo amazi. Sitakwambia ondoa maji. Sinokubwira ngo kuramo mafuta. Sitakwambia ondoa mafuta. Sinokubwira ngo kuramo acid caustic imeze nk'umuntu. Sitakwambia ondoa hiyo acid iko ndani. Byose iyo bifatanye. Yote yakiambatana pamoja. Ibyari sabuni. Inakuwa ni sabuni. Uko ni kubutatu bw'Imana bufatanye. Hiyo ndiyo Trinity ya Mungu iko. Ubwenge wize. Hekima unayo. Tibukubera imbogamizi yo kumva Imana. Isikuwe ni shida ama kizuizi ya kujua Mungu. Muvuge ngo amen. Semeni amen. Cyo shaka kubabwira niki? Ninataka kusema ni hiki. Ubwenge, hekima, ugakubitiraho imico, ukiweka pia mila ama desturi, ugakubitaho ibindi bintu baza biringira byose batekeza ko bikomeye, ukiweka kila mtu atatumainie. Yoshua birebye. Joshua alipotazama aravuga ngo nukurushwa n'ubusa. Akasema ni kuchoka bure. Aravuga ngo byose mushaka kubigwa ari byo mwakurikiye. Akawaambia ni kama umefuata hiyo. Ariko aravuga ngo ariko ngewe n'inzu y'Imana. Lakini akasema mimi na nyumba yangu tuzakorera Uwiteka. Tamtumikia Bwana. Harimo n'irindi somo naho. Hapa kuna somo lingine. Rivuga ngo uzagerageze umuryango wawe wemera ibyo wemera. Inasema familia yako ikubali yale wewe unakubali. Uzagerageze wagurukane n'umuryango wawe. Jaribu usimame na nyumba yako ama baba yako. Uzagerageze wagurukane n'umudamu n'abana. Jaribu usimame na bibi na watoto. Kuko ikintu cyambere kiranga umuntu ariho kano kantu no gusorezaho. Kitu kingine ya kwanza inaonyesha mtu muhimu na mahitamo. Ni kuchagua ama ufanya uamuzi. Amahitamo agira ibice bitatu. Ukiamua iko na mambo matatu. Amahitamo ya mbere, uamuzi wa kwanza, ni ukugwitishamo hagati y'ibintu bibiri bigoye. Ni kuchagua kati ya vitu viwili vile ni vigumu. Aho uri hari intambara, pale ulipo kuna vita, hunga usige ibyawe, kimbia uache mambo yako, hagume bakwice, baki hapo ama wakuue. Ugahitamo kimwe. Unachagua kitu kimoja. Amahitamo ya kabiri, chaguo la pili, ni ukudahitamo muzo bagwitishije. Ni kukosa kuchagua kwa yale wamekuambia uchague. Urururabo, runo rurabo, ua hii moja naona hapa ni mfano. Nuru nguru. Na hii ua nyingine, uratora uruhe, utachagua gani? Ukava ntarwo ntora. Nasema sitachagua moja. Uku kudatora nako ni ugutora. Hii kusipochagua pia ni kuchagua. Kudatora hagati y'ibintu bibiri nako nukundi, kudahitamo y'ibintu bibiri nako nukundi. Kama hujaamua kati ya mambo mawili bado umeamua. Iki ni kuhisemiki. Kwa hii na hii umeamua gani? Ntacho. Hakuna. Wahisema kutagira icyo uhitamo. Umeamua kwamba utachagua kitu yoyote. Uhitamo kwa gatatu, kuchagua ama uchaguzi wa tatu, uhitamo ikintu cyiza. Ni kuchagua kile kizuri. Ni ukuhe? Ni vipi? Ni ugukompara. Ni kujaribu kuangalia. Ukagereranya. Unapima. Ukareba igifite uburemere. Unaangalia kile kina uzito. Ukango kiniki. Unasema hii na hii. Yoshua rero amaze gukompara ibintu byose. Joshua alipoangalia mambo yote, asanga ikintu gikomeye kuruta ibindi. Akasema akapata kile cha muhimu zaidi. Aravuga ngo gukorera Imana. Akasema ni kumtumikia Bwana.
gukorera Imana bifite ibintu nka bibiri. Kumtumikia Mungu yana mambo mawili. Umuntu wese utangira akorera Imana, Yule yote anaanza akimtumikia Mungu, Imana nta kizitangira imuha. Mungu hampei kitu kwanza, Ariko azasoza, lakini akimaliza Imana imuhaye ubwiza, Mungu anampa utukufu, icyubahiro, anampa heshima n'ibifatika byo muri buno buzima na busanzwe. yale ya kawaida ya maisha hii ya Umuntu kawaida. ushaka gukorera Satani, Yule anataka kumtumikia Ibilisi, Satani niwe mugabo wenyine ustangira hemba abantu yeye ndio anaanza akikupa zawadi kugira ngo abone uko abinjiza mu cyo bashaka, ili aweze kukupeleka mahali anataka. ariko Satani nawe Lakini Ibilisi pia bikarangira kwatsa ibyo yaguhembye, atamaliza akikunyang'anya yale amekupa akanagusebya. na anakuweka hadharani. Ayo ni amakuru mugomba kumenya. Hayo ni habari mnafaa kujua. Satani niwe ubwira umwana w'umukobwa ngo ndaguha amafaranga dusambane, Ibilisi ndio anaambia msichana, nitakupa hela ili tufanye uzini, akazaseba nayo amafaranga ntagira ica mu marira. na yeye atapatwa na haya na hiyo Ariko pesa gukorera itamsaidia. Imana, Lakini kumtumikia Mungu bitangizanya ibitutsi n'amagawa menshi cyane, utaanza ukidharauliwa, ukitusiwa, ariko bikazasozanya hari mu bwiza n'icyubahiro. lakini ukimaliza itakuwa ni heshima na utukufu. Muvuge ngo amen. Semeni amen. Umuntu ukorera Imana ntazicuza. Yule anamtumikia Mungu hata Umugabo juta. bita Maxwell Mtu anaitwa Maxwell yaravuze ngo igihe umuntu atazayumva uburibwe, alisema wakati asikii maumivu ngo ni igihe umuntu yagize neza. ni wakati mtu ametenda kitu kizuri. Umuntu wese wagize neza nta ntu ashobora kumurya. Yule ametenda kizuri hata sikia maumivu. Abakozi ni batatu. Wale wafanyakazi ni watatu. Hari abakorana n'Imana, Kuna wale wanafanya kazi na Mungu, hari abakorera Imana, kuna wale wanamtumikia Mungu, hakaba n'abacancuro. na kuna wale wenye wanaletwa wanakodeshwa. Rutoni, hari abantu bakorana n'Imana. Kuna wale wanafanya kazi na Mungu. Abo ngabo kuririmba kwabo, kuvuga ubutumwa kwabo bakoranye n'Imana. Kuimba kwao ama kunena injili wamefanya kazi na Mungu. Hari n'ab'Imana izikoresha. Kuna wale Mungu anatumia, Niba babandi muzamwirirwa mubaza ndio mtauliza ama mtajiswali. ngo si umuntu yo muvuga butumwa ngo afite n'ingeso. Mtu anaweza kuwa muevangelist na ako na tabia hii. Turabafite abateka mitwe buzuye. Tuko wengi wako na tabia zingine si nzuri. Nimushake ntimubwira ngo muzobahagarika. Mkiwezekana mtawasimamisha kanisani. Dufite abahanuzi batarakizwa. Tuko na manabii wale wajaokoka, Abapastor bavuga butumwa, mapasta, batigeze maevangelist, bakizwa wao n'umusoro. wajaokoka hata siku moja. Bazi kuvuga amakuru muri gitabo. Wanajua kusema habari za injili. Barana abakozi. Hao ni wafanyakazi. Aba gatatu Watatu ni abantu bahimbye. ni wale Baravuga atari kuwohimba uwo bumuvuga butumwa ko nabonye bibamutunda. anajaribu kujiundia, anasema naweza, Wogira gutya ko nabonye meze gutya. nikiweza fanya hivi naweza fanya. Ariko babwiza ukuri rero. Lakini waambie ukweli, Umugisha nyamugisha. baraka ile baraka nzuri, Nta wundi. hakuna baraka nyingine. Tukiri kuri inosi. Tukiwa ulimwengu huu No gukorera Imana. ni kumtumikia Mungu. Bifite inyungu, Ina faida bifite n'izindi ngaruka. na ina madhara. Hanyuma rero mureke mbabwire wenda ndagenda mbabwira utuntu. Nitaanza nikuambia Aya makanisa mambo. yose mubona Kanisa hizi zote mnaona agomba kuba arangwa n'ibintu bitatu. inafaa kuwa na mambo matatu. Agomba kuba arangwa n'umwuka n'iterambere n'imiyoborere. Inafaa kuwa na Roho Mtakatifu na maendeleo na uongozi mzuri. Ariko mu mwuka haba ibintu bine. Lakini kiroho kuna mambo maine. Ni abantu bazi ijambo ry'Imana, Ni wale wanajua neno la Mungu, ni abantu basenga, ni wale wanaomba, ni abantu baterana, ni wale wanashiriki. abakane Watu waine ni abemera gukora. ni wenye wanakubali kutumika ama kufanya kazi. Soza bakora iki? Wakifanya kazi gani? Wakifanya nini? Bakora ibikorwa rusange. Wakifanya kazi ile ya ujumla, Bakora ibikorwa rusange. wakifanya kazi ya ujumla Bakoresha n'impano zabo. na wakitumia kalama zao, Bakora ibikorwa rusange. wakifanya kazi za kanisa Bakoresha n'impano na zao. wakitumia karama zao. Bakora ibikorwa rusange, tuzatanga amakaro, tuzatanga amafaranga. Tutatoa hela, tutanunua kila kitu kanisani. Tuhabure. Usikose hapo. Barangiza Wakimaliza bagakoresha n'icyo bita impano zao. wanatumia karama yao ile Mungu amewapa. Sinize imicungamutungo, comptabilité. Mimi sijasoma kuchunga hazina. Revera muri comptabilité habamo ibintu bibiri. Reverend, kuna kuwa mambo mawili kwa kuchunga hazina. Ijambo ry'icyongereza bita ngo ni assets. Assets. Kuna kile ni kitu umepewa, ni ikintu bagura, ni kitu unanunua, ariko nyuma y'imyaka kigenda kizamuka agaciro. lakini kwa mwaka itakuwa na faida zaidi. Hakaba n'ikindi bita ngo ni liabilities. Kuna kile bado kinakuambia ni Icyo muhimu wakati ikintu huo. bagura, Ni kitu wananunua, nyuma y'umwaka kikagenda gita agaciro. badala ya mwaka itapoteza, haitakuwa na manufaa mengi. Impano y'Imana.
Karama ya Mungu, iyo wemeye gukorera Imana, ukikubali kumtumikia Mungu, ni assets, ni kitu ya faida kubwa, ni ikintu ukora, ni kitu unafanya. ukurusha kugikora, Ukiendelea kufanya, wowe ubwawe na n'icyo ukora bikagenda wewe mwenyewe na kile unafanya inaendelea kukuinua. Umuntu ukomeza gukora, yule anaendelea kufanya kazi, impano yiwe irakura, karama yake inakuwa. icya kabiri nawe byanga byakunda akomeza kugira agaciro, na ya pili naye anakuwa na thamani wakati huo. Urugero rumwe rusa nk'urusekeje ariko mwihangane si ukubatera isoni. Kwa mfano moja ile yenye watu wanaweza cheka, kwambara imyenda ni byiza, kuvaa mavazi ni vizuri, kwambara ubusa biteye isoni. Kusipovaa mavazi ni inapata mtu haya. Ninde muntu wobwira Imana ngo mwibikapi 10 by'imyenda adafite kuzobyuka n'umunsi n'umwe? Nani anaweza ambia Mungu nipe mavazi na sitakuwa naweza kuamuka siku moja? Kwambara, kuvaa nuguhisha ubusa kugira ngo intego igerweho, ni kufisha ile mwili ili ufikie nuguhisha lengo. ubwambure bwawe kugira ngo ubone uko ukora ico rugiye gukora. Unaficha uchi wako ili ufikie kwa lengo. Ariko abantu benshi barashaka ngo Imana ibahe amafaranga, amamodoka, abantu ntaco benda gukora. Lakini wanataka Mungu awape hela na gari na wana kitu ya kufanya. Murebe kuri no mapu nje Biblia yanjye nayitanze mu gitondo nayihaye muri muna wanje. Nimepea Bible yangu ndugu yangu ndogo. Ahangaha kuri mapu hano inyuma, Pahali hapa penye kuna mapu ya nchi, hano hari inyanja ya Mediterane. kuna bahari ya Mediterranean. Munsi hari inyanja y'Igalilaya. Kuna bahari ya Galilean. Munsi hari inyanja y'umunyu. Kuna bahari ya chumvi. Inyanja ya Mediterane, bahari ya Mediterranean iza yohereza amazi mu nyanja y'Igalilaya. inapeleka maji huko kwa bahari nyingine. Inyanja y'Igalilaya, bahari ya Galilaya ikohereza amazi mu nyanja y'umunyu. inapeleka maji kwa bahari ya chumvi. Inyanja y'umunyu, bahari ya chumvi tiziyatanga, haitoi maji, iziyagumana. inabaki na hiyo maji. Dufite abakristo bameze gutyo. Tuko na Wakristo wako hivyo. Bamuha amafaranga, kimpa hela, Imana niyamuhe, Mungu anampa hela, ako ntakayatanga. yeye hataki kutoa. Imana nimuhamagarira ivuga butumwa, Mungu akimpea kunena injili, ariko azabikora uko ashaka. hataenda kufanya. Imana nimuhamagare, Mungu akimuita, ariko abikora uko ashaka. lakini afanye jinsi Ko anataka. twese uko turi hano, Sote jinsi tulivyo hapa. Imana iduhamagara, Mungu akituita, uzuanza gushidikanya. unasita kwanza. Ni Imana yampamagaye na ba Reverend Matayo. Ni Mungu aliniita pamoja na Reverend Warenga Matayo. urwo rwego, Ukiangalia kiwango ukagera ku chake, rwego rwo kugira umuhamagara ari kutegeka. uko na mwito yule wewe mwenyewe unataka. Ko muri Kenya bampamagaye ndi bugende Kwa n'imodoka, Kenya wameniita nitaenda na gari, ariko muri Ethiopia bari bampamagaye kandi barantegera indege. lakini Ethiopia wameniita nitaenda na Kandi muri ndege, Ethiopia bampamagaye nyuma yo muri Kenya. na wameniita nyuma ya Reka Kenya. nigendere muri Ethiopia. Wacha niende Ethiopia. Umuhamagaro ufite ariko urawuyoboye. Uko na karama lakini Intambwe ya unaiongoza. gatatu ni ukugira umuhamagaro Hatua ya w'Imana tatu ni kuwa na karama ya Mungu ukuyoboye. ile yenye inakuongoza. Niuze uzusa abantu gusenga. Ndio inaitisha watu Niuze wasimame ukubwira ngo waombe. soma ukorera Imana Ndio neza. inakuambia soma na Niuze utumikie Mungu ukubwira ngo vizuri. abandi bose wobireka wowe Ndio ubikomeza. inakuambia watu wote wataacha lakini utaendelea Uko wewe. iby'Imana ni ukubyemera, Mambo ya ukabyiyemeza, ni ya- ugasiga, ukagira icyo Ni usanga. kukubali na unaacha na unakuwa na kile utapata. Naremeye, Nilikubali, nariyemeje, hari nilishaamua, ibyo naretse, kuna yale hari nimeacha, ibyo ngomba gukora. kuna kile nafaa kufanya. Hafi ya twese, Kila mtu hapa, sinza nsambana, mimi huwa sindi sizini, umurozi, mimi si mchawi, sinza ngambana. mimi huwa sizini. Ivyo ntibihagije. Ongei watu, hiyo haitoshi. Wareretse ariko ntaco wasanze. Lakini uliacha, hakuna kile Swate umepokea. kurasubira iyo wavuye, Unarudi mahali ulitoka, cyangwa warajijwe. Warajijwe. ama hujajua, hujafahamu vizuri. Umuntu wese wakijijwe, Yule mwenye ameokoka azareka, anaacha, yarangiza akagira icyo asanga. kuna kile pia atapokea. Muvuge ngo amen. Semeni amen. Ese kibirumvikana? Inaeleweka? Kuturumvikana? Nkunda gutanga urugero rusa nk'uruteye ubwo abantu nzanduvuga ngo ayiwe ngo izina rya Yesu. Wanatoa mfano, watu wanasema kwa jina la Yesu. Mfite imyaka 36. Mimi nina miaka 36. Nukubaza bapfa bangana. Ni watu huwa wanafarikiwa kitoshana miaka hii. Tumwabona kungana? Tunaona jinsi nilivyo. Ngeza mu myaka yo gupfa. Nimefika kiwango cha kufa. Nimba muhakanye, Kama hamtaki kukubali, kindabona mwese mwofa. naona mnaweza kufa nyote. Anti mwamuvyemera. Hamwezi kubali. Abagabo bose gutya ndi kubona. Wanaume hao wote naona Mbega abagabo bofa. wanaweza kufa, wamefika kiwango ya kufa. Kubera iki? Kwa sababu gani? Sinshaka kubabwira ko mwenda gupfa. Sitaki kuambia kwamba unataka kufa. Ndashaka kubabwira ko umwana w'umwaka azapfa w'ibiri w'itatu kugeza ku myaka 100. Nataka kuambia mtoto wa miaka 2 wa 5 hadi 100 anaweza fariki. None kubera iki harabapfuye tungana njewe ntapfuye? Kwa nini kuna wale wamefariki tunatoshana, mimi sijafariki? Ntabwo Imana yandinze kubera ko nkishijwe. Mungu hajanilinda kuwa nimeokoka. Yandinze Amenilinda ko hari ico nenda gukora nyuma yo gukizwa. kwa sababu kuna kile nafaa kufanya kabla ya kuokoka. Kuko nimba ari gukizwa gusa, Kama ni kuokoka pekee, abagenti bari bafite ubukristo bukeya. wenye wameenda
si kusema hawakuwa wakristo icyo ugomba wazuri. gushiraho umwete ni Kile kile unafaa uweke bidii ni nini? ugomba kumenya ngo ese Unafaa uangalie na ujue kubera iki ngihari. kwa nini nipo. Hari ishimwe tugira ritari ryo. Kuna shukrani ile tunakuwa nayo si ya ukweli. Ngo turashima Imana ko tugihari ko tutapfuye. Tunashukuru kuwa tujafariki. Abapfuye nta makosa bakoze. Wenye walifariki hakuna makosa Ahubwo walifanya. uzoshima Imana kurimo gukora icyatumye udapfa. Lakini ushukuru Mungu kwa unafanya kile Mungu amefanya ukue hapo. Muvuge ngo amen. Amen. Indirimbo ya 93 Nyimbo ya 83 ndayikunda. napenda nyimbo hiyo. Iravuga ngo umunsi mwiza nibuka nuona kwemereyeho. Inasema siku nzuri ni ile nilikubali Mungu Nkizwe ibyanjye nishimye. ili niokoke yangu nikiwa na Igitero cya furaha. kabiri Mahali hapo ya pili kiza kivuga ngo warangije kundokora ngo ndu wawe nawe uri uwanjye. uliniokoa mimi ni wako nawe ni wangu. Igitero cya gatatu Pamia ya tatu kiza kivuga ngo najyaga ndorongotana mu by'isi no mu ngeso mbi ngo ariko ndagarutse sinzongera kuzimira. nilikuwa kwa tabia za ulimwengu lakini nimerudi, sitarudi tena huko. Igitero cya kane kikavuga ngo iteka nzagukorera. Nitasema nitakutumikia milele. Amen. Haleluya. Indirimbo ya 280 Nyimbo ya 280 iravuga ngo iminsi irahita inasema siku zinapita, ukandi kuhita jinsi siku zinapita mwe niko benshi bapfa batamenya umukiza. ndio wengi wanafariki kama wajamjua Mwokozi. Ariko ikavuga ngo hari icyo twagira gute Lakini inasema kuna kile tugikoranye tukiweza fanya na bidii. iri jambo mwete muzi icyo bivuze. Mnajua neno hii bidii kinamaanisha Ni nini? ubumenyi bongeraho ishaka. Ni ujuzi yenye utaweka mwito. Abafite ubumenyi ntibafite ishaka, abafite ishaka nta bumenyi bafite. Wale wenye wana ujuzi na hawana mwito wa kufanya, Dufite abagabo benshi bazavuga tuko na vijana wengi wanasema, ndi mumbone gutya msinione hivi, ngo njewe ngo nomenya kubwiriza kandi nyine yobimenya. mimi naweza jua kuhubiri, ariko unajua, ntashaka ufite. lakini hauna mwito ule wa None kufanya hiyo. ishaka ni ukubidurumbanya. Uzugira ngo urabikora ntufite ubumenyi ariko kurabidurumbanya. Lakini- ngo habe icyo bita umwete, Hauna, uko na bidii, habe impinduka. kuna kubadilika. Ni ugufata ubumenyi wongeyeho ishaka. Ni kuchukua ujuzi na unaweka ule mwito uko nao. Indirimbo ya 280 mbabwiye nsoza. Nyimbo hiyo ya 280 Igitero nimesema cya kane ina ni ya 4. izivuga ngo icyo umwami Yesu ashaka Kile Mungu anataka ngo ni ukugendana nawe, ni kutembea nami, ngo azagenda yikiriza abarushe kandi bamute. ili aende akipumzisha wale wana uchovu. Imana ishoboye gukora bino bintu byose ariko irashaka ngo tubikorane. Mungu anaweza fanya mambo haya yote, lakini anataka tuambatane, tufanye pamoja. Kuba duhari ni byiza Kuwa tupo ni vizuri, ariko tuhari twadukora iki? lakini tuko tukifanya nini? Ndi hano muri veye mu giterane cy'abayumbe, Niko hapa kwenye kesha ya waombezi. nababwiye ko umusaraba uriho, umusaraba umeze gutya, Nimwambia msalaba una alama ya kujumulisha. uriho ibitebo bibiri. Uko na dustbin mbili. Igitebo cya mbere kiri hano, Dustbin ya kwanza, icya kabiri kiri hano. ya pili iko hapa. Iki cya mbere Hii ya kwanza nuko kugeza ubwo nageze ahantu heza hangiriye umumaro ntazibagirwa ukundi, niho nageze imitwaro imva ku mugongo, naje nikoreye ibyaha n'ibicumuro n'amafuti yanjye n'amanyanga njugunyamo. nilikuja na yale yote yangu mabaya Hano nikaweka hirya hapo. gutya, hano hirya Hapa kando hari ikindi gitebo kuna dustbin cyanditswe nyingine. kivuga ngo umuntu nashaka kunkurikira ngo yikorere umusaraba we, uzuhata umutwaro ukahatora umutwaro. Inasema unaacha mzigo hapa, unachukua mzigo mwingine Dufite hapa. abantu bahaje bataye ibyaha baratoroka. Tuko na wale wameacha dhambi alafu wakaenda bila kuchukua mzigo wao mwingine. Muvuge ngo amen. Semeni amen. Imana igukuyeho ibyari bikuremereza inshingano. Mungu akikutoa kile kimekuwa kizito kwako, anakupa jukumu. Ntabwo ari ukwava ngo nageze ku musaraba ngo ahantu, no, ntabwo Si ari. kufika msalabani pekee na urudi. Oya. Ni ukwasiga ibyari bikuremerera kukatora ibindi bigomba kukuremerera. Ni unaacha yale ni mazito kwako, unachukua mengine mazito zaidi. Soza. Maliza. Ababyeyi bacu Wamama, mwaje mwakubuye amazu yanyu? tumekuja kama umefanya usafi kwa nyumba. Mwakubuye? Mwatetse? Mmepika? Mwameshe? Mmefua? Izo bintu ni umunyenga. Hizo vitu ni kazi Timwarushe. rahisi, si mmechoka? Timwarushe? Mmechoka. Nitugera mwanya tugasanga asa neza ntitubashima. Tukifika kwenu tupate ni pasafi, tunashukuru. Umugore utakorobye
mke yule hajafanya usafi, utakubuye, mwenye hajafagia, utameshe, hajafua, uwo mugore yarushe, huyo amechoka. hani twinjiramo tugasanga karahumura nabi, Tukipata kwamba ni Hamererwa pachafu, sisi wenyewe tutakasirika. ikiza kirusha uno mubiri, Kile kinachokesha mwili kiza kiruhura umutwe, huwa inaweka hadharani kichwa. mbese kuvunika turimo gukora niko kuruhuka, ariko kuruhuka tutarimo gukora niko kuruhana. Kufanya kazi ya Mungu ni kwamba tukichoka, lakini kama ufanye uchoki. Gapa mbivuze neza, nukuvuga ngo iyo umuntu ashatse kudakora, kama utaki kufanya kazi, bazamuseka akabaruha mu mutima, wanakucheka, ndi unachoka moyoni. ariko iyo umuntu ari gukora icyo agomba gukora, lakini ukifanya kile unastahili kufanya, unachoka kimwili, ariko iyo bagushimye lakini wakikushukuru unasikia unapumzika. ikizotwubahisha si ukudakora, kile kitakupea heshima si kwa kile ufanye, ikizotwubahisha imbere y'Imana ni imvune dufite mu gukora kile Imana, kitatupa thamani kile mchovu wa kile tunafanya. muvuge ngo amen. Semeni amen. Niwo mugisha wacu, ndio baraka yetu. umugisha ufite, baraka unayo, si ukugira ubute bwo gukora, si kuwa na udhaifu ya kufanya kazi. La, umugisha ufite, baraka unayo, ni ukuvunika urimo kubikora, ni kuchoka ukifanya kile unafaa kufanya. ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana, na wahisi kwa neema ya Mungu, mubishoboye, kiwezeshwa, mushireho umwete, weka bidii, uhaguruka uko imbaraga zawe zingana, tumia nguvu zako jinsi zilivyo. Yohana yaranditse ibice 9:4 ngo nkwiriye gukora imirimo y'abantu myakire ku Mana. Yohana amesema nafaa kufanya kazi ya yule amenituma ikiwa mapema. Hafi ya twese hano, sote hapa, umuntu azatangira kuremba, yote mtu anasikia ameugua zaidi, Mana nunkiza, kusema Mungu ukiniponya nzagukorera, nitakufanyia kazi. ntago baza bahiga gukorera Imana ariko barembye, huwa watu waweki nadhiri ya kumtumikia Mungu, lakini unaweka kabla hujakuwa mgonjwa. Gukorera Imana si igihembo ugomba kuyiha kubera ko yagukijije kanseri. Kutumikia Mungu si zawadi unafaa kupea Mungu kwa sababu amekuponya kansa. Gukorera Imana, kumtumikia Mungu si igihembo, si zawadi ugomba kuyiha, unafaa kupa Mungu kubera ko yagukijije kanseri, kwa sababu amekuponya kansa. si igihembo ngo Mana unongeza muri Amerika ngo nzogukora, si igihembo. Sema Mungu ukinifikisha Marekani nitakutumikia. Ohereza Imana. No. Ugomba gukorera. Sinababwiye ubushize, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sinababwiye ubushize, umugabo w'umpastori, niliwaambia pastor mmoja, umuhungu yasengeye umugore wiwe, aliombea bibi yake kijana mmoja, bakora ubukwe kuwa gatandatu arapfa, wafanye harusi Jumamosi na akafariki. Afa ninjoro bavuye mu bukwe, akafariki kama wametoka harusi. Hanyuma umugabo aravuga ngo ntabwo uyu mugore wanje ntabwo yishwe n'abadayimoni, akasema mke wangu hajauliwa juu ya madayimoni. Atukurwego namusengeyemo, jinsi nilimwombea, ico munkuraho gusa ni Imana, kile kinaweza mtoa ni Mungu pekee, atamtoa uhai. Ati Imana niyisha umugore ndayitwara kuri polisi, Mungu ndio ameua bibi yangu, nitampeleka polisi. Agenda kuri polisi abwira abapolisi ngo Imana yanyiciye umugore, akaenda akasema Mungu ameua bibi yangu. Abapolisi baramubwira ngo se turayikura hehe, akamwambia tutatoa Mungu wapi? Ati ndayizana. Akasema nitaleta. Ivuye kuitoa wapi? Ati hano hirya hari umugabo maze kumva avuza induru, yaguze amabafure ngo n'umukozi w'Imana. Kuna mwenye nimesikia hapa na kanisa anasema yeye ni mfanyakazi wa Mungu, naye atatuonyesha Mungu, na yeye ataleta bosi wake. Bikojeje kumupasa siko zatubwira ngo n'Imana, wakakuja kwa pasta, yeye ni mfanyakazi wa Mungu, umunsi umwe bazazana sebuja, yeye ataleta bosi wake. Ariko hagati ndi Burundi ejo bundi, nikiwa Burundi juzi, hanjemo ijambo rivuga ngo abapasiteri bazatuga ngo aba n'abana banje, wanasema hawa ni watoto wangu, abana babesha bagambana barogana, Yesu naza azabaza abo mwababyaranye. Watoto Mungu atakuuliza hao watoto wanafanya mambo mabaya, umezana nani? Ngaba n'abana bacu, hawa ni watoto wetu. Abana babesha basambana banga gukorera Imana, watoto wanafanya mabaya, wanakosa kumtumikia Mungu, au umetoa wapi? Abana wabyaranye nani? Mungu atakuuliza umezaa watoto hawa na nani? Wa mugabo bamuzane, wameleta mume huo, baramaze umugabo waruzuye umwuka w'Imana, wakamuuliza yeye alikuwa na Roho Mtakatifu wa Mungu. Uyu umugore mwamwiciye, uyu mugabo mwamwiciye umugore. Wakamuuliza mume huyu umeua bibi yake, aravuga ngo simpakana, akasema mimi sita nimba ari gutekereza ko ari Imana yamwishe, kama nafikiria ni Mungu amemuua, uwo niwe databuja ngira, huyo niyo bosi wangu niko naye. None kwa hiyo mumpa umwanya wo gusenga nje kumubaza, nipe pia mimi niende nimuulize, aje gusenga, niende kuomba. Imana iramwe mugende basubize ngo ninje Imana y'abazima n'abapfuye. Mungu akakwambia mimi ni Mungu wa wale wako uhai na wale wamefariki. Arogaruka abwira abapolisi ngo Imana yambwiye, akaambia abapolisi akaambia ni Imana y'abazima n'abapfuye, ni Mungu wa wale wako uhai na wale wamefariki. Babwira wa mugabo ngo itahire nawe kubugi hari n'amahirwe, wakamwambia nenda nao ingalau uko uhai neema. Ati twese twogende genda, sote tunaweza fariki sasa. Cyo nshaka kubabwira niki, chenye nataka kuambia ni hiki, ntabwo gukorera Imana ari umunyenga, kumtumikia Mungu si kuwa na raha. La, harimo amariske,
kuna kuwa na risk, harimo umuruho, kuna uchovu. Nkunda kumva benshi twebwe abavuga butumwa twaragowe, mwahinduye sound papa. Sisi ma evangelist tumekuwa tunalaumiwa. Nitensenga nsoza. Nitaomba nikimaliza. Huko nimba mumpaye $200 mkinipa $200 ngo ba Felix, unasema kina Felix, ona amafaranga tuba ni hela tunawapa. Tuvugishije ukuri kw'Imana, tukisema ukweli wa Mungu, kubera ko mutanyohereje ndi muhira. Kwa nini hamjatuma pesa hiyo kama sijakuja hapa kwanza? Sinirigwe nurira Trinity ngoma n'amasaha 28. Nisimalize saa 22 kwa gari nikuja hapa. Bazaba yaguha byagenze gute? Kwa nini wanatupa pesa hiyo ama wanatuma? Mazi minsi 3. Nimemaliza siku 3. Chumbivugira niki? Kwa nini nasema hivyo? N'umugisha tuba twahawe n'Imana. Ni kusema kwa kazi tumepewa na Mungu. Ariko komoka umuntu yarushe yakoze. Inatoka kwa umefanya kazi umechoka. Ndabinginze rero, na wahisi umuntu wese haguruka akorera Imana. Kila mtu asimame amtumikie Mungu. Tubikwepe, usipite kando, ni wewe bireba. Ni wewe inaangalia, inakuhusu. Umugisha wabyo urahari, baraka iko. Bindi bazabesha abarokore ngo mwakire umugisha, ile wanadanganya tifanya kazi upokee baraka, mukakirira mukavuyo, mnapokea tu kwa kelele. Wakwebya amahame, ukitumia desturi ugacakira, unapokea. Umwana umwe yaricaye hano ngakomeza gucakira ngo amavuta ya Kayanja, yeye akaendelea kupokea mafuta ya Kayanja. Kayanja amubwira ngo haguruka utahe. Kayanja akamwambia simama uende. Sinayacakiye, nasenza hano imyaka n'imyaka. Mimi niliomba nipate mafuta. Ntabwo nacakiye. Mimi sikupokea hivyo. Nafukamye muri kino gishanga kirakama. Mimi nilifungwa hapa. Wowe uraje gusuhaze ngo kuracakira. Unasema unataka kupokea. Abantu baravunitse bakorera Imana ingendo zidashira. Watu wanachoka wakitumikia Mungu kwa kile ni wameitwa. Lakini wewe umeketi. Ngo kuracakira. Ili unapokea pekee. Bimwe ni binyoma. Hayo ni uongo. Ivy'Imana si amakuru. Ya Mungu si historia ama habari pekee. Ni Imana inshingano. Ni Mungu anakupa jukumu. Ishaka ngo icyo yaguhaye. Anataka kila amekupa ukifanye. Umwana wanjye yarambajije n'urugero nkunda cyane, ni nago nsoreje mu Mutensenga. Mtoto wangu aniuliza akaniswali. Afite imyaka 4 nambwiye ngo ushinzwe ikimuno, arambwira ngo ashinzwe kurya no gukina. Yeye ananiambia anahusika na kula na kulala. Mama ashinzwe iki? Mama anahusika na nini? Arambwira ngo mama ashinzwe gukoropa no guteka. Yeye anahusika na kufanya usafi na kupika. Jewe nkaso nshinzwe ikimuno. Mimi nahusika na nini? Arambwira ngo ushinzwe gusoma Biblia mu cyumba no muri saro. Ananiambia unahusika na kusoma neno la Mungu. Bicha kabiri nzabona ushinzwe kurya. Ya pili naona pia unahusika na kula. Tintakiniza nkubonana. Sikuoni ukifanya kazi nyingine. Yuta usoma Biblia. Kama usomi neno la Mungu. Ngo nibaguha ibiryo. Wanakupa chakula. Dufite abakristo mu nzu y'Imana, tuko na wakristo hapa, ni waimbaji, ni wapastors. Ibo nta kindi bategereje. Hakuna kingine wanangoja. Ni ibiryo gusa. Ni chakula pekee. Ese uyu muvuga butumwa bazanye. Huyu muevangelist wameleta. Batabishuhisha. Mbona hajatupa vizuri? Miezi 3 ndamashusha gospel mu mazi myaka 10. Miezi 3 mimi nitawachangamsha na umemaliza miaka 10. Miezi 3. Kwa siku 3. Ndamasiga nimwe muri twebwe twoza ko tumuriro mwacanye. Nitaacha kwamba nimeweka moto hapa kwa nini? Nimwe mugomba gusenga muno. Ni nyinyi mnafaa kuomba hapa. Nimwe mugomba gutanga amafaranga mugakora. Ni nyinyi mnafaa kutoa pesa ili mambo yakuwe mazuri hapa. Nimwe mugomba kwiriza. Nimwe mnafaa kufunga. Nimwe mugomba kuvunika. Nimwe mnafaa kuchoka nyinyi. Nanjye nkavunwa n'ibyanjye nako nimwe mugomba kuvunika. Na mimi nachoka na yale nimeandaa ili nikuje niseme hapa. Ubikwepa. Kama ukipita kando. Tuzokwepa ingaruka zo kutabikora ganisa. Hautakwepa madhara ile ya kusipofanya hivyo. Kuna madhara bado. Iyo umuntu arimo gukorera Imana. Kama mtu anamtumikia Mungu. Haza hindukira. Yeye huwa angalii kando. No. La. Aza kuri Imana yamuhamagara. Anafanya kile Mungu amemuita kufanya. Na inakuwa vizuri. Mwami Yesu ndagushimiye. Nakushukuru Baba. Jambo wampaye ni kwa neno umetupa ni hili. Ciye bugufi. Nanyekea mbele zako. Uryumvikanisha. Umesikia neno la Mungu. Abantu bose bafite umwete n'ishaka. Kila mtu ana bidii na shauku. Byo kubyumva kabishira mu bikorwa. Ya kusikia na kuweka kwa matendo. Igikomeye kiruta ibyo. Kile kimuhimu zaidi. Nuko bazi gutandukanya ikibi n'iki. Kwa wanajua kutofautisha kizuri na kibaya. Cyo basabira. Yanawaombea. No kugira ngo. Ni ili. Ijambo ry'Imana bumvishe ko ari ukuri. Neno wamesikia kwamba ni ukweli. Uribashire ku mutima. Liweze kuwa mioyoni mwao. Bazarishire mu bikorwa. Waweke kwenye matendo. Imvune zabyo. Uchovu wake. N'umugisha wabyo. Na baraka yake. N'imbaraga bisaba. Na nguvu ile inahitaji. Bisaba. Na bidii inahitaji. Byose turabyiteguye. Yote tunaandaa, tuko tayari. Kugira ngo ili tubikore. Tufanye. Tubikore neza. Tufanye vizuri. Ndabizi. Najua.
benshi badakorera Imana. Kuna Mungu na hekima ya kuwa tuzo tutafanyia Mungu. Kuna wale wameenda kufanyia miungu. Ndabizi ko hari imico myinshi yaremereye abantu. Najua kuna desturi zilizolemewa tutazichuza, lakini tuambia tutasita ni kuwa tutakutumikia Mungu. Sabye nizeye. Naomba nikiamini. Siko bikora ukabikomeza muri. Najua utatenda na utafanya. Kazatubyara gusa. Amen. Amen.